ятимхонаҳои пур аз зиндаятим. Acha jon shuma ki joyan inja davdayan dadarakam khanda kat khanda zebanda kat kain dadarjon az baraye modarjon bor digar khanda kun khanda zebanda kun. фарзанд меваи умри одамизод мебошад. то замоне ки ҷон дар бадани инсон аст, набояд ӯ аз тарбияи фарзанд канораҷӯӣ намояд. зиндагӣ чанде ки қинам бошад, вазбиниам дошта бошад, гарчанде ки модар хеле камона бошад, бояд ки фарзанда напартояд. ин қонуни ҳаёт аст. чунки ҳастанд шахсоне ки 20 солиёни дароз, 20 сол, 18, 15 сол соҳиби фарзанд нестанд. онҳо ба як нохуни фарзанд зоранд. онҳо омада ба мо муроҷиат мекунанд ки мисол ягон кӯдак бошад ки мо гирем. боиси таассуф аст ки теъдоди зиёди ин кӯдакон падару модар доранд ва онҳо рӯзҳои моҳҳо солҳо баъди гузаштан боз ба ҷустуҷӯи фарзанди худ меоянд. гӯё ақида доранд ки давлат, ҳукумат, муассисаҳои давлатӣ вазифадор ҳастанд ки фарзандони онҳоро ба воя расонанд. албатта мардуми мо мардуми фарзандпарвар аст, фарзанддӯстдор аст, кӯдакпарвар аст, кӯдакдӯстдор аст. ҳуқуқи имтиёзҳои ҳар як кӯдак дар ҳуҷҷатҳои меъёрии ҳуқуқии тасдиқкардаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муайян карда шудааст ва органҳои дахлдор ҳама вақт ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдаконро ҳифз мекунанд. лекин ҳамаи ин ҳифзкуниҳо ба он намеарзад ки кӯдак ташнаи меҳру муҳаббат бошад. барои кӯдакҳо маҷа монданда чанд кас мара вай кадакда мақсад маслиҳат надода ки кӯдакот ай меҳр ҷудо мешавад. вақте ки ба хонаи кӯдакон омада аз ин кӯдакон даст мекашанд, кӯдакон ҳоли фикр мекунад вай кӯдак аллакай майда аст, вай чиро мефаҳмад? кӯдаки 3 рӯза, 6 моҳа ё ки кӯдаки 1 моҳа. мо ҳамин хел фикр мекунем вай кӯдак чиро мефаҳмад? лекин мо хато мекунем. Ман бебин надорам. Фақат оча дорам. парвина мегӯяд писаронамро ба хонаи кӯдакон мондам. худам кор мекунам. метарсидам ки фарзандон танҳо дар хона бетарбия ва ҷинояткор нашаванд. мара бармега қати. мара қати хона бармега иҷа бизи ба мара намефора. ҳакира мери модар намефора. ҳар як кӯдак ҳамон меҳри модари худро бисёртар мефаҳмад. вақте ки мо инҷа дар чанд нафар шуда алла мегӯем, аллакай ҳамон дар майнаи сари кӯдакам вай бисёртар ҷо намегирад. оча як бор гӯяд, мо 100 бор мегӯем. як бор гуфтани модар дигар аст. албатта ҳар он таъминоте ки ҳукумат, давлат, сарвари кишвар ҳамаи мо ба ин кӯдакон мекунем, ҳеҷ воқт он меҳру муҳаббат, навозишу дӯстдорӣ, меҳрубононаи волидайнро иваз карда наметавонад. хуб мешуд ки пеш аз он ки фарзандони худро ба чунин сағирхонаҳо супоранд, модарон фикр кунанд ки ман барои чи ин фарзандро ба дунё овардам ва барои чи ман ӯро аз худ дур созам, то ӯ як умр ташнаи меҳру муҳаббат ва дӯстдории навозиши ман гардад. кӯдак аллакай дар батни модар буданаш вай тарбия мегирад. ҳар як ламси модар баданашро, ҳар як гуфтаҳои модар бо забони ширин, бо лафзи ширин, вай аллакай кӯдакро бо модар дилбастагӣ пайдо мешавад, меҳр пайдо мешавад. вай аллакай модари худро мешиносад, овози ӯро мешиносад, табассуми ӯро, хандаи ӯро мебинад. барои ҳамин ба ин кӯдаконе ки рӯзҳои аввал ба хонаи кӯдакон меафтанд, ба фикри ман як фоҷиа аст. надоташ мондагим ба чӣ калоним қатиме. ба андешаи парвина барои ӯ ҷудо кардани фарзандон аз худ осон нест. аммо ӯ мегӯяд бе падар ба воя расонидани онҳо барои ман мушкил шуд. я меғалта, я мемона, я касал меша. ҳеҷ ка намехоҳад.
лекин хай тақдир гуфте гап чи ҳаёт меган, ҳаёт қайти мубориза бурдан дар кора. Ака ман дузандагӣ дар хонадистам ки ана райхат кунам, як ҷо кор кунам, ягон сум даромад кунам, кӯдакома бигирам барам. дар ин ҷо падаро ҳам айбдор ҳастанд. падаро аз он сабаби айбдор ҳастанд ки онҳо аз оилаи худ ҷудо мешаванд, аз кӯдакони худашон даст мекашанд. бисёртар зиндагии модар аз ҳамин сабаб сар мешавад ки онҳоро шавҳарашон ё ки хешу табори ҳамон падар ҳурмат намекунад, ё ки онҳо меҷӯянд канораҷӯӣ мекунанд ки ин келин ихел аст, фарзандош ихел аст. бояд солим, оила солим бошад. ҳам модар ҳам падар бошад ки кӯдак тарбияи хуб гирад дар оила. бархе аз кӯдакон аз оилаҳое ки хушунату зӯраварӣ дар он вуҷуд дорад ба ин ҷо омаданд. сабаби афтодани кӯдакон дар хонаи кӯдакон гуногун аст. бисёр кӯдакон чихеле ки мегӯянд аз оилаҳое ҳастанд ки дар он ҷо зӯроварӣ дида мешавад нисбати модар, нисбати зан, нисбати бибӣ, нисбати фарзандон. зӯроварӣ аз тарафи падар дида мешавад ва бахше аз кӯдакони мо низ дар чунин оилаҳо тарбия ёфтаанду ва ба хонаи кӯдакон афтидаанд. گفتم کیو چجوری بار حالی پگا بیومم دقیقا چجوری مدینه با ترخشون میکنم با صورتی که صورت میگیرم روی میکنم داوچه ҳама мехоҳад ки насли ояндаи мо солим бошад ва ҳамин кӯдаконе ки аллакай дар хонаи кӯдакона тарбия меёбанд, онҳо аз ҳама ҷиҳат солим ҳастанд, не ки рӯҳафтода ҳастанд. аллакай ин пуррагии саломатии онҳоя камтар коста мекунад. اتم چیزی با چک نمیره، فقط چیز خوردنی. نمیگوشه که اوچم وای وارت نمیوری چیزی نده، فقط اوچم بیاره تمام. масъулини хонаи кӯдакон мегӯянд тасмим барои ба муҳити оила ва дар оғӯши волидайн тарбия ёфтани кӯдакон гирифта шудааст. вақте кӯдак дар оила тарбия меёбад, ӯ тамоман дигар тарбия меёбад. майнаи сари ӯ пурра аст. аз чӣ сабаб? сабаб он аст ки ӯ меҳру муҳаббат мебинад. ӯ дасти модар, бадани модар ва синаи модарро мегирад. дар ҳамин вақт кӯдак афзоиш меёбад. инкишофи ӯ дигар аст. инкишофи ин кӯдак самимӣ аст. вай кӯдаки ҳама тарафа тараққиёфта ташаккул меёбад. кӯдаке ки дар хонаи кӯдакон вақте ки модар ӯро дар синни 3 рӯзагӣ ё ин ки дар синни 6 рӯзагӣ ё ин ки дар якмоҳагӣ ба хонаи кӯдакон меоранд, шумо акун фикр кунед ки чӣ хел як фалокат, як даҳшат дар ин кӯдак ба вуҷуд меояд. барои чӣ? барои он ки кӯдак аллакай бӯи модарро донист. аллакай вай меҳри модарро дид, аллакай дасти модарро вай дид ва шири модарро макид. در خواندگی میویا یک قاضق نمیشن قاضق میشن. ҳар як модар вақте ки кӯдаки худро дар батн мегирад, аллакай бояд фикри ona кунад ки оянда и кӯдака бояд чӣ тарбия кунему, чӣ вайро калон кунем. баъд фикри ҳамонро кардан дар гур ки дар муҳити оила кӯдак бошад. мо сад ҳамин кормандони хонаи кӯдакона ҳамин ҳазор мекунем мисол кӯдак да бо модару оилаи худашон дигар ҳастанд. албатта ҳар як кӯдак бояд дар оила тарбия гирад. бесабаб нест ки ана ҳамин ҳиссиёт мин баъд ҳамчун ҳиссиёти дилбастагӣ ба одамони наздик шакл мегирад ва маҳз ана ҳамин ҳиссиёти дилбастагӣ ба одамони наздик аввалин ҳиссиёти ахлоқии инсон аст ки дар заминаи он дӯстдорӣ, меҳру муҳаббат, навозиш, дар заминаи он эҳтиром, ҳурмат ва дигар сифатҳои шахсӣ ташаккул меёбад. ва боиси таассуф аст ки имрӯз ин кӯдакони маъсуме ки дар сағирхонаҳо фаро гирифта шудаанд аз ҳамин меҳрубонӣ, навозиш ва дӯстдорӣ маҳрум ҳастанд.
قبیبی من دوست می‌دارم. یه روز مرا بردم پیرانی ای داداشم و بیبیشم نغزیده با گیره نکردی چی من گیره کنم. بیبی میرا و دودرچه او عزیز جان از پشت دری خانه کودکان راه میپویند. راهی کی را؟ همه این انتظارها فقط با نومیدی در آنها به انجام میرسد که این در خاطر و در لوح عقل و ذهن او نه همه وقت ایزی مثبت گذاشته میتواند. بعضا کودکان بعد از 4 دیوار صغیرخانه ها برآمدن خصوصیت های دمدزدی پیدا میکنند، خصوصیت های نپرسیده چیزی رو گرفتن پیدا میکنند. چون که فراموش نباید کرد کودک میخواهد، کودک برای پگاه فرد و خواهش خود را بازداشت کرده نمیتواند. وی برای حاضر زندگی دارد، وی حاضر میخواهد همین چیز رو داشته باشد، لیکن امکانیت نداشتن او را بعضا وقت مجبور میکند که از حدود من کرده شده گذرد و چیزی رو نپرسیده گیرد. کودکانی کلانتر 2 ساله یا 3 ساله رو آورده موقتا میگذارند، آنها به حد رو افتاده میشوند، آنها زیق میشوند، گریه میکنند، در از تریزه داد میکنند مادر من کجا شد. آنها فریب کرده به گروه میبرند. وقتی که به گروه میروند آنها کودکای دیگر رو دیده حالی اوچه من میبیاد، حالی اوچه من در همین جای من همین خیلی موندگی واسه اوچه من توی رفتگی یا که کجای رفتگی اوچه من حاضر میبود من میگیره. گفته خودشون دلتهی میکنند. روزها میگذرد، هفته ها میگذرد، کودکان دل شکسته میشوند، عصبانی میشوند، به خود رفته میشوند، آنها به خود فرو میروند. بیبی میرمی 4 ساله میگوید مادرم پرتافت و رفت، به من و دادرم کی یاری میکند؟ اوچه سجی نغزی زیق نشد پیش من بیا. گرچندی که مربی ها کوشش میکنند که اوچه شوند، مادر شوند، لیکن شما ببینید که در هر یک 12-10 نفر کودک است. این مهر و محبت رو ما دادن نمیتوانیم. این رو فقط مادر اویلا میتیه. من ترمه بیام میبرم تا خونه، بعد ما مایده ها گودو بعد با چجانو ما یک کلام کردن انا که ما صرف یک میرم. گاهی از آنها سال و ماها نزدیکان خود مهربانان خود را برای دیدن آرزو میکنند و هرگاه شخص کار افتاده به این مکان می آید هر یک آنها با چشم امید نگاه میکنند. شاید امروز کسی آنها را برای عیادت آمده باشد، شاید کسی برای آنها تحفه ناچیزی آورده باشد، شاید کسی آنها را همراه خود تو فرزند من میگوید و به خانهش میبرد، شاید کسی آنها را به آغوش میگیرد، دوستداری میکند، نوازش مینماید و میگوید که من تو را دوست میدارم. و این قبیل کودکان همه وقت محتاج نیاز به همین دوستداری مهربانی نزدیکان دارند. این کودکانی تشنه مهر و نوازش در سیمای هر یک نفر مادر خود را میجویند. اگرچه دور از آغوش مادرم و راه رفتن و سخن گفتن را هم در این پرورشگاه میآموزند. با هر فونگا میزدم که بازشم بیارم. نمیکاری است که ساوز نوار کده و جمعجک نجده مودمشه انامورا اوچم اوار. تحفه ناچیزی مادر خود را هیچ گاه فراموش نمی کنند، چون که اندیشه دارند که از آن بوی مادر، بوی عائله، بوی خانواده و شاید که مهر اطرافیان هم از آن آید. بنابراین من جوانان معاصر را تاکید کردم میخواستم که در تولید فرزند، در تربیه فرزند هوشیار باشند. عصبی که الان که میفهمد که مادر او را مانده رفته است، پرتافته رفته است و مادر باشد دیر به خبرگیریش میاد. برای همینم آنها بسیار سوال میتونن که اوچه جان، اوچه من کی میبیاد، اوچه من باز میبیاد. صد نکنی وای مادر است و کودک وای رو در یاد دارد. وای اگر در معینه وای مادری وای هست و فکر او را میکند، همه وقت میپرسد از ما که مادری من در کجاست.
ملی رحمان سرور تاجیکستان سر تا زنده باشه به وقت ما بچرم زنده باش ای وطن تاجیکستان آزادمند. کارمندان این مؤسسه میگویند در فعالیت کاری بسیار والدانی را واخوردیم که کودک را مانده میروند یا هستند نفرانی که کار میکنند و میخواهند کودک در محیط خانه کودکان باشد. میگویند من وقت ندارم تا روز شنبه کودک را در همین جا میمانم. آنها نمیدونند که چقدر کودک را از خود دور کنند همون قدر بر ضرر خود آنها خواهد بود. برای چی کودک انکشاف نطقی وای عقیب مانده است. وای زود گپ نمیزند. وای گپ میزند اما با کی گپ زند؟ مربی ها همینقدر کوشش میکنن لیکن مربی جای مادر را گرفتن نمیتواند. و یا میخوان اما سخن گویند آدمی نزدیک یابند. یکی شما نگاه کنید که ما در یک گروه 5-6 نفر مربی داریم. این مربی ها میبیاد وقتی کودک وای نه کمتر اونس میگیرد که با پگو مربی دیگر میبیاد. وای الکی کودک فکر خود را بیان کردن نمیتواند. وای الکی به خود میرود. و به همین برای همین کودکانی که در خانه کردن آنها انکشاف نطق آنها دیرتر میشود. آنها چخیل به زبانی وای میگن زپر الکی عقلانی و نطقی وای ها دیرتر انکشاف مییابد. خونه با کودکان مثل خوب میرن فکری هیچی نمیکنن. اینجا وقتی که کودک خوب میرد الکی فکر دارد آیا پدر و مادر من خبر میگیرن یا که آنها هستن یکی من خوب برد و یا بیاین من نبینم. برای و بسیار کودکان یک مهری همین نگاه میکنن فقط راه که این پدر و مادر ما بیاین ما هوای به خوب نرویم که یکی خوب رویم و یا ندیده میمونیم. بسیارتر و یا راه میپویند. از این سبب و یا البته خوب ندارن. هستن مادران که بهانه‌جویی میکنن که شرایط زندگی ما پست است. ما از عهده نگاهبین نمیبریم. گفتم میخوام بهانه‌جویی میکنن. اکنون این چقدر خداوند همین میوه حیات به هر کس گویا عطا کردن نمیتواند. لیکن مادرایی هستن که دل سخت مثل ها اینجا نقص بوده است و اینجا دم میخورونه میشه اینجا گرم است و گفته کودکشون مانده میروند. فکری آینده کودک نمیکنن. فکری عصبی کودک نمیکنن. فکری انکشافیابی کودک نمیکنن. چون کودک در اویله همچون فرد اندیوید به وای میرسد. کودک در اویله همه مهر میگیرد. هر باری که مادر سری رو سیله میکند، هر باری که پدر وی رو بچه جان میگوید، هر باری که بابا به نزدم بیا یک اون تحفه یا یک شیرینی به او میتید، کودک تماما دیگر به وای میرسد. این گروه کودکان باشندگان موقتی خانه اینترنت ها هستند و والدین گویا با امید بهتر شدن شرایط زندگی آنها را با خود میبرند. هر یک انسان از روز به دنیا آمدن برای در جامعه زندگی و کار کرده توانستن آماده می شود و این رو تجربه زندگی می گویند، تجربه های حیاتی می گویند و در محیط خانواده کودک همه وقت به دایره وسیع مناسبت های اجتماعی وارد می شود. همراه کلانسالان خرسندی می کند، حلاوت می برد، مشکلات های آنها را می بیند، همدردی و همراهی ظاهر می کند و من بعد چنین خصلت های مثبت را در خود تشکل می دهد و وی می داند که در محیط خانواده هر یک چیزی که وی می خورد و می پوشد قدر دارد، ارزش دارد. برای وی والدانش مهنت خرج می کنند، از نگاه دلسوزی مهربانی او را تامین میکنند و قرض والدین بودن خود را اجرا میکنند. وقتی که کودک در ایام خردسالی همه این چیزها را با چشم خود نمیبیند، چنین تجربه زندگی من بعد برای وی چیزی بیگانه می نماید. حتی در حالت با اون روبرو شدن خود را در این عمل مسئول حساب نمی کند. قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم تربیت فرزند برآوردند که این رو تمام شهروندان تاجیکستان دستگیری نمودند که در اونجا در ماده 90 عهده عهده‌داری پدر و مادر نسبت تعلیم و تربیت فرزند آمده است که پدر و مادر اگر فرزند به دنیا آورند باید که به نقشه گیرند آیا در آینده از عهده به وای رساندن او، نگاهبینی او، خوراندن او و در باغچه، در مکتب، در دانشکده تعلیم دادن او میبرن یا نه؟
барои ҳамин мо бисёр вақт кормандони хонаи кӯдакон масъулият ба дӯш дорем ки бо падару модароне ки кӯдаконшон дар ин ҷо месупоранд бо онҳо ҳамсӯҳбат мешавем, оиди ҳамин қонуни масъулияти падару модар гуфта мегузарем ва онҳоро ӯҳдадор мекунем ки мисол кӯдакон муваққатӣ бошад, онҳоро ақаллан дар як моҳ 3-4 маротиба хабар гиранд ки онҳо робитаи байни оиларо гум накунанд, онҳо дилбастагиро гум накунанд, онҳо меҳру муҳаббати модару падарро гум накунанд, онҳо донанд ки падарашон ки модарашон ки. Чунки сад набошад кӯдак чандин вақт истад, вай аллакай аламдида мешавад, ғамдида мешавад, вай меҳра гум мекунад. вақте ки кӯдак бемор аст, аллакай вай дар чашмаш фақат модари худ метобад. онҳо намегӯянд ки холаҷон ки очаҷон, мисол кормандони мо я бисёртар ва ё модар мехонанд, баъд ва ё очаи худро мепурсанд фақат дар вақти беморӣ ки кай моя хабар мегиранд. модарро дар симои мураббиён меҷӯянд, дар симои шахсоне ки дар ин ҷо кор мекунанд меҷӯянд ва мебинӣ аз чашмони он кӯдакҳо дида мешавад ки онҳо зиқанд, онҳо дар ҳар кунҷ рафта танҳо мешинанд, гирья мекунанд ва мехоҳанд ки вақте ки дар кушода мешавад мехоҳанд ки аз дар модарашон барояд. вақте ки аз онҳо мепурсӣ ки барои чӣ бачачон ту гирья дорӣ, барои чӣ дар ин ҷо танҳо шистӣ, ана бозича бозӣ кун ё ки ана инро гирифта бозӣ кун, мегӯяд не очаҷон, барои чӣ очаи ман дер кард, наомад, очаи ман меояд ё не, гуфта савол метиҳам. аллакай инро мо аз имову ишора, аз чашмон, аз ҳаракатҳои кӯдакон мо мефаҳмем. кӯдакон рӯзро бо интизориҳо сипарӣ мекунанд. оё ин интизориҳо поён дорад?